Ka Sorkar Jylla mentah kasi ka shitarik jeliau arjar pulai lengba ka jingpurna ka bala soido chief secretary ka Jylla ba DP walang kala penpendapat ba bakalayo ya ka jingmynjur no lat ka Jylla ban thaw ya ka expert committee ban kmi bnia ya ka state reservation policy kumbala penbena ha ka resolution PER arspa arpuar stroke nyopuwe stroke shispa lahupra jong ka khat artere uklalong kot sia ja khandai spa nyopuar Hakane ka shithi la pentep bau chairperson bat kit khot ka committee kinde ki ru shampang ki brat tibet ha ka bentaan constitutional law sociology demographic studies bat ki wei die ka ban sapen bana dak Sorkar Jylla kane ka expert committee kan khmi bnya ban penbe ye ka reservation policy da ka ba kan sa siam ye ka jing a jingmot na baro ki liang ki ba kan thop hadu kinong ilam shnong ki seng bhalang bat ru ban jurep ki jaka jong baro ka wei ka Jylla Kashin kini ka kapula Panpunna pertama dengan notification apabila kami mengenai step bersyukurik COVID-19 anjar akulah. Kami kecil benar kalauan undang hadir ke komiti apabila pun ke Sorkar bahkan petnya yang kecil ni pada yang kecil menunjuk lang jong kata ka roster kapadai dan kemudian yang kecil tu na ibalan akan ditulah Meghalaya the committee kepala tung members ni kena cuba bagi political parties baru lang solan sa pada apa kemudian Kung ikan don jong ka demokrasi, Sorkar Meghalaya kala snow day. Bahkan snap yang kecil item look jong ka komiti kepada yang kenu pan yang terakhir pada yang jingmut alor pasti roster. Lani kata kerupong penyan yang kita bijam ni jingkung jam ha kecil Meghalaya. Kata kecil yang jingmut lang jong kita baru di political parties di partisan berkait. Kalau snow day ban ha ia kata kecil hai jingmut Sorkar. Baka day ban how not ka kawai ke expert committee. Lani ka kenhong jong pinong song ibadan yang qualification negatif nang kejelasan, ban yang dipilih ibadan yang kata ke expertise dan ibaladai ibaladon yang kata ke renyeng pada jingdik mentren halon kami ke hak icam lani ke state preservation policy hak Jylla ini. Kani kecingin berjingkut lang jom political parties bero, pengelalang kawai. Kila tu ki political parties ki basro datang. Merai kuma keculong ni ke demokrasi, dada pun katakan jingkut patentang manusia. Jadi political parties berbentuk baik-baik, bagi yang kecil, bagi yang keren, kalau state preservation policy, dia kan ada kepala. Maka legally demokrasi Sorkar kena penting terms di bidang sosial. Tiada mesti hadir kecil terduduk kecil jauh komoditi ban Sorkar telah kami yang kami identification kabalan kenapa bah on how yang kami ke komiti kapan pet yang kata hak kam macam habo kecil penyan jom state preservation policy kabalalongan kabelakang lalong policy nadu shinja daispa nyobuan usong kuno jom kani ka komiti lani ka songkuno jom kani ka komiti but kita tinongsim tentang hak kani ka komiti ide gandai kumni harun
Kibala star, at kibala pas, at kibala snowfall, yakaan, constitution, jong kani-kani, idegandey kibil, kibala pas, at kibala tikma, ban politik na, yaga economics, the sociology, the demographic studies, but ladas mo bangkam kibi-kibi ke. Kami ke expert committee lamaha ita bahkan pet but one ya kajing ay jingmut jong inong song along the state reservation policy dakaba kishim ya kajing ay jingmut na barok ibadan benta makanya demokrasi ke jongi ila andai political parties lamiti party secretary ila andai NGOs ila andai civil society members ila andai manulung but kami ke committee kan saya merjumpa kena but barok iba ay jemput memang hak ko kadro abang isim juga menurut ada yang lebih penting nak ada barok inong sosno jom kita jumpa